Okatakyie Afrifa mensa bonsu agona search this year wabeka sa na obedi nkoma fa nkomhya enche bia Prophet Rojah edeba na efa Afrifa ho ene akonya okopre ene eburo ne mu ewuo bia edi nanim no obeka ye no Afrifa abedi nkoma sa be kire mu ade e cause kura wa agona search anase search east constituency ho no a lead to on arrest no Afrifa abe breaking obe cheche bia mu to our better understanding. I Penyah broke me that best right said the demo. Over like video, know that my brother's got button, some click verification of conflicts up the subject of the wire that my error comment section. Obasoa. No for any reaction. My phone allow money and a penny the amount. Who USA, who UK, open sends can edit Ghana, and I say any other African country be as well. Ayanala. Open to send this card to the person's mobile money account and to the person's bank account. For promo code, the Penyah TV send this coffee, no matter $20 amazing. Almost transactions are very, very fast. O Sunday ya next kana durufie enya frafe kuko flabusa aba o mse ma na yem hye o David na de ntesa onya boss send ne so na kwenye next kana durufie na enigye aba no afra o da wase. Now let's go to the story. Onum say every amana na eba Ghana han oyiniti ema ya tiase se obekọ akopre agona search east constituency akonya no obekọ akopre bi as member of parliament ema or to Ghana for anyone na ye nyina ye twento no akopeke forms I say ye twan MPP internal elections no ebekọ so no na yina ye hwe se duro no mu ade obeye any other e must start aprobo na otisi kromo ekọ have a personal touch with the people na ye go so twan elections day no and who say on the 24th of June 2026 no Prophet Rojah ekọ pema himfie TV so one ohini ni adazo akọ hwe nkomo na ho no eno de enkomship e bai na efa Afrifa ho eno kirem se Afrifa de ononim se Afrifa so obekan onyi ko Afrifa yo bia onyi asofo samu ni. But every fan someone agora any on kai say ewuo edi nanim ehọ no ana odi for e kan ensem we 2028 ni picture ebeba ballot paper so obeba be pre MP na okon na eda nanim no ono ne ye David ana oni Goliath ekọ akọkọ aye Okatakyie Afrifa asem na America menim se Okatakyie Afrifa nya obi aka asem a wagidie na no de opa wontena se no fa nyansa se matutu nyamesem we ameba beka ho efuna daka si wo man straight tie ni ye me na me come the Prophet Rojah kwansima ene hunu se eye on the 12th of July next MP for eye primaries e wo Search East constituency ni mo out of no say Afrifa apiem ho no no sambasa ye bi ekọ so ema it led to his arrest. Ghana police for ekọche no emu kwa chomu ko Mampong police station ema ho no ana omo ekipiro omo kepo no in their custody ema ade cheko no apra omo de na eko hospital into why sabi oja yarhe na any on the 17th of July 2026 ko na no court share say yemfa ne mra because omo hia na bia asem na kwakoduro no ho no ko any basabasa bia esi ye ntia eko che no na asem eko court but ye hia on wan kada say omra na omekire ensem kakra enkire otemuafo ana onkire kakra mu enkire court no eti hospital bed or that's no ya so kakra de na eko tena mu ka mu
Edu court ema that day na otemuafo ehwe ma ye grant Afrifa bail ema eno atini anti bia bi na obi atwen na Afrifa ba bebo ye nchirem kakra eden na si ye because ye ba see a chill ema ye do call police station sa do call court nyina ma wo yare da hospital ne say honorable Jerome mu nyina be sra o ne ade ade before ne be sra o ede ade kra na si ye eye eden ebro no eden na ebe ko nsi ya bo wa prepare wa tare nya emoja eden na asem ene ba ya wo ya bu no umom ne esa be chill eden na si ye na emom no Prophet Rojah asa be kasa e dey free for abra be chire mu what is your take on this whole issue awusia ena no pay ana free for copy mu lawsin TV so na ho no ene ne okodi nkomo na nkomo ahyase no na o chire nsemu de ba ya search east constituency ho no tension bi ba ye a enam so ma ye chi no every for break bi bia down na no yes wo sere mi wo hasi ya pro me with Let me see that. Okatakyie Afrifa. Ade dia na si kwa me. Send me who videos bebre. Anopano ubisa Franco. I was sad. I don't know yes sir. Se moje pramo. Na at the point I saw handcuffs. Right. I was sa. Right. And I'm say what is happening? Is he a criminal? Okatakyie is a criminal na. She wata dey we picture that television is way. Moja na gu ni komu yi. So I was worried. And na metia na me kan de me kan. I was so worried. Kwame, ne no kure ne se enipa titire bebre ho a ye de handcuff gu o monsa. Kwame nkroma peso na abrofo ne die so. Na o believe in a cause I fight for. Se bi ebinum kura wi. E fro bi Ernesto Che Guevara. When the liberation of the Cuban people were happening no. Omo kura de dru ba bi eni kokun no Bolivia. Obit said Mahatma Gandhi. Yeah. Obit said Nelson Mandela. Oko prison for 28 years. Ya nana say Ajima Prempa wodi kan. Kwame. One also Echo Seychelles for 28 years. Ni nyina was a course of believing in. Na toda wo sha ase no a. Adasane bebre no anti wase until se bekwa ko wie na wie ye no. Eti uhun se handcuff gumensa na moje pramia manko wiade manko komunipa manko yehwe course bi am believe in eno na egumatade emu se freedom for searcher ebi se searcher for aye agona wiamuase bipua afamaso bedmase no besu Kenan moso kokotie sua funfu ni daban asamai akrofonso kuna tanodmase jamase sankuro yi nyina konkoasom bi mu na sankoasom no na me Okatakyie betumi ho asi wo se me makoboa am yakon sankoasom no afiri ho this modern day no those towns no that's one kwasom omo nkoasom pa na me no odi nkomo no wi ana be hunu se in modern day in modern era of democracy said ye obi abetena wo mo so a wo ye o mo poso ne basa ho no obi ani wasabi na adwene mu da ho obesoso sa ne ma no so in democracy it is hunu se mani abre na ye de me call ye handcuff me and me ko share cells from anopa 7 ekosi anwumre 6 na moje pram me na me ni di na me numu nsu a now share cells na me share cells yes not counterback cells enye yi Kwame Mia me say simu pampan na ade na yesi yebeto wo ho yesi yebeto ntanod mase ade china na kansa bodu da so da ye no ye o se o da bi yenkoto na gona community center wo hwe na Okatakyie be fa community center o so go yo so yenkoto ni wiamu ase chese wa ye no ho kanka bi o obia ntimi nya kwasi bodu hwe wo constituency ni ana me de court injunction abrewu police yi wo se dia me de send wo social media ndia wo mpe no me de hard copy abrewu afia de hard copy ba na otiti ni tirim we no de ye hunu bi o social media na say ye fa social media nya na say
ahunu be social media me am de bi asend no na say hard copy na wopa hard copy nso me de abaje ti be hwe na chese still no wa police in the wa to from Agona to Mampong wo bia na nkan say bodu kasa final I'm say there be fundamental human right there aye kura court nkrata yam pene ma obi mu court no animtia nim mu na animtia chena kwame enti agya ye hwe ya kwasi ayi memene de omo ye so mbeto no omo gya no omo de ko kwasi ada kwasi ada ya sori anopa ne yesi ye de ye ko police station wo na matise nkrofo ye se wo ko serve injunction no na wo ye bailiff another bi bailiff adi kan ko serve party no deda ana police there wonye party to the case etinye bailiff na serve police ye no ye kura valid injunction no na ese de ko police wo ko ka che se yakwaje court eye krata enti umfa ayi ento tabono ento ade no so enti yakwa ho police si wo bu nua agu na sum poku ayi poku owuso se wusu poku yi won kan kore wo bu nua agu na sum ana isi no so ya frɛ no na amena se hina frɛ no ho aka che se aba no amokoto no party se munyai isi no so bu nua agu na sum wonim se party no loke wo mu free platforms so because se no mo mpɛso meto aba na kwasi boadu de ne nsa ema Kofi Frimpong de ne nsa ne pen ne paper ana tworo album a ye de koto aba na no say 92% no ya de nsa ana tworo ye when you so album there be party no se munya nti platform na so mo print album no free ya loke o mo free so constituency no any access to the platform again. Now one access and still what the pictures tetare paper so ekwo na mo go to bie no nipa ba ko yetumi frɛ no abeto mi ensan nan kora de ose wonya 92% nti yenya amane nkono okay kwa mesia ye ni anopa ye sori ye ne yenya nti ese police for mu de o mabegu acha Afghanistan na we de nwura katachi ese police for gu ho o mu ngu ho de ye be ya ne se de nkrata be kire mu se ade we ne moyi a enye yi apani ampa me ne memrantie sori ye se mom ye nkɔ ne nkɔye ne enya ntie so omso mu du o mbahwe yi eti meme kɔ na na mdi kan ka kire memrantie ne se ye koyi ye behwem yankasa ye besa intel. Oh, of course. That's what my way there. Now, so these things cannot move me. I will not cower into silence because of a share beshimiti. Anopa sorry ye kwame. Me ne mrantie dru wa me dru ho. Papa ne baboy bia no ogina mu a wo ye shoot him. Shoot one. Boy bia no ogina mu kase bia ne mu dududu. Wo mo friend brother. Na me ne no adi agro more than 10 years. No wajimi kakrenti no. Wo ba ya no a me dru ho na me bo na chi. Se me nua no. Ti me bo na chi oda na chi am ja what say. No ayo de wajimi dodo de na se nya hwe. We no me ba ba ya ma dia. Me dru na me walk straight to me be sin cancer bodo. Dada ba. Na mbusa ansa dada we. E be se constituency dia asa wonu a wudi MP no dia. Wontwa futire. Delegate be shia MP a je se dada be shia MP. Delegate. Ya pay development aje se dada nti me dru no ugina ho as MP dia na so me no di nkomo a enye yi. E be se dada ne ka asem ewu mu. Ti me busa ne se dada we. Die nti kwa mbusa an se dada we ne se na mpesa me walk to. Na kwasi boadu a oye me nana. Se ade no a wo ye na de confusion beba constituency nim entijai se mi busa ndada we na ye hwese police fo ni free awurade nya me kwa me beka ase serious just a matter of the o papa wo hin no me cha se mi gina ho na police fo ni di tuo gu fo hey ne tuo ni bi nam wiem bi nam fom bi nam ha Afghanistan ni aboe ho asie na no tachimanfo issue esi ye report we ba ye ka say police for kwa denka moko police station ye mfatu nko of course abato ye mfatu nko hobio afa no omabo ho asie di truck 47 mi ho ye nka asem sia ne free reinforcement obi ama ye hwe ye druwa police for ndi tuo ni ache memrantie ni bi ne de etuo ebrim wo mo ama ebimfi abubu per x-ray report afe me ye na memrantie ni bi cover me say wo mo di me movie na me ntimi nwane we dey say nya de be hwehwehwe me say movie back say o mo aye bo o mo ye ba baji o mo oh na ya sa ko me memrantie so mo nya me wo mo ye no mo sa mo a me de me ko akiri kakra to mo de me ko akiri kakra de mo yan say police ni bi friend Tijani ne ha iguni ha Tijani o Mampong and I know about hospital say under you police one no one say abehwe me so ho na no odwesi mankan me do na me Tijani de o ye no de enkosi hwe a distraction. I will not be distracted by your actions. Tijani by was here, I will shoot you.
police no me donya me Sano catch you. I'll shoot you ɛhɔ de mi dwa papa na me ma mrantie no kɔ nkyɛn sɛ wo be shoot a sɛ me no ka sɛ ma no be sie na wɔ platform with etuo no saa O shoot bo form. oh I tell you obi onim tijani bi omusa no me ka me confront no hospital etuo ya no na police fo aka no so be mu amie na omo de me call car ho sɛ me mfro car no And a pick up bina. And no pick up no. Na me say offense no a me fan fro car no any dia. Ebi say emra ne say wo chi obi a. They had on be found. Aha. Well, for higher. Wo chi obi a reading the right. E kire no. Say ye gina wa me busa wo di anti na mo chi me na tuo ma pempem tu abena. Tuo na chi no. Aye. It a bo pempem. Second one so your friend no say shark say na ya tro ne ha na esquache. No mo ya say your friend shark. No no so di tuo na handcuff. Atwa me tiri ho sa. Na so omsha ase so omo bome na ye hwe mi akama se de na wo sere no oh adai ezo boa no mo ye no omo tam me hye pick up nim no mo tam ma hye pick up last sutro bi a me je ye no eno na me kai pa na tijani ne sa boss asutro oni so tell oh na hwe ya na me sere wo ade nim because asutro ne lande very well the lande na me hye ase se me sere ze wonim de wo ye say ye movie yen anopa no na 2 police cars mene mrantie ne miensa hwi ne aye region na ye movie ye no aye kono na mrantie ne so mu di akira ko hwe bia de akonti me driver yi o tu me car di akiri ye dru mampon region wo mo so mo pe ba bi di makosi enti na wo ma yere me driver na che ne wo mampon police station anim ho no region anim ho no wo mo ye wo mo so makohu etu aboba yato ni bibi pump action die wo makohu no bi wo ho na maybe a mako suku a student of law na minim say ye free be legitimate use of force in a criminal and other offences act in 1960 na minim say so ko gina police fo anim tutu a they are obligated by law so mo be use force e dia tell me odam yes me di tro e ko grounds wo na me di tro ko grounds wo me VAT mo che me mo ansan man ko VAT nim mo che me grounds wo me na me mrantie nyina eti time ben no muko hunu tuo aboba ewo me ka mu a omo je ka ni so me no ka se ka no so omo tu koye de yo omo de nya accident maka na anim nyina asa ewo na no de be kan wasem later na me no ka se omo chi wo no so no omo loko no obi a driving the car omo loko no so omo hu tuo aboba ye wi an ye driving me straight to yesi efre kurubi asem kwame ne ko loko mu asem police station e de me she inside there na wo mu duru ho no police woni hunu moja na epram no mo yeso omo de me call hospital na ya address kuro na mse mu nipa bonefo kwasi boadu atomu nyina from ha to mampon me mamo kwa mo obi de ne saka me ahwe ya de pane bonni bi kura wo me ama na mse da bi ande me resistay na no kuro mo de me ko mo famrantie ne kan wo mse da wo famrantie ne kan na mse okay to omo de me ko duru hospital me resistay no mse adem be hye mu loko me from anopa 8 no to a wear 1 no water no food still na moja no e dweniu na de anti amata de na medane is na me sha santama gisi yeah ye cheme no na no mu hunu the intensity of blood na anyuna free me tiri magume ho ti na medane atade na ni because na atade na ni de yo na medane ani original crime officer wo mo friend apiakusi wono so wo ba ya where is the prisoner around one am semasa nke kan sem hunu court to be anywhere ashem sem ye prisoner don't even call me now a prison order no aye no se memra twro me statement na me se me ba ye me mfre obi ani ba bia me hye me lawyer sentre me kan so se twro statement eno so se ma no orden na me yetu no etian yes a lock me another 1 hour ebo be tu mu wo kotere mu ho omusi nipa boys say ye na me mrantie ni bi so hwehwe police station to police station to omo find out say me sha asem omo hu say boys na hunu ba bia me hye na ani asama PID for Babe family in handcuffs. And me call a year back to region. It's region when I'm cultural me statement. Me true statement in we ya no almost I call lock me wo. A year district police a cells ho. The district police cells no be yes so be boa nanka omayi mitiri no e won kakra ne ahwesi e betimi address ya. Kwa me no ka say na about 5 kobo 6. No water, no food.
blood has been oozing out since morning. Why you even dehydrated? Na my dehydrated and many sublimity for na menye gidi. Of course. Omode me ba district one sana me be hunu se me mrantie 3 na ye che wo mo anopa no. E ho ne ye de wo mo be hye. Ti nyamencha de nipa ni yi mitiri kakra ma me a ye hu the intensity of cut no aba no. Ansa na regional crime officer pia kusi ye mo hye no. Say ye fa ne nko Mampong government hospital. Etiaja omode me call ye call ya. Doctor oh. That was around what time? Oh, almost 6 o'clock in the evening. Wow. Dr. Jima, Superman. Well, you're very fantastic doctor. Or share near no say, hey, me BP in nam 190 over 100 any day. Now, chinchina appear kusi se 1 plus and tari mitiri hona on some family wash cells. If se parent for no magiano, you see chinchina esa mi da cells inti. That doctor say BP we di many pam fan kwanantuna. Teja omo monitor me you didn't be court 48 hours in waso. No man said that they are called wrong court. The call wrong court ni say mini jurisdiction. Na mini jurisdiction ya ja no munko. Mrantie pie ya no masa achi omo ede omo lock machine. Ya be ko beba. Ene say Friday ya ko ya nyamencha dia. Judge ne hwe nsem no mde ba say okay mama omo be. Monsa pie on the 13th. Edi ubusam say die ne si ya. Die si ya ne say constituency no enipa ntimi nkasa wom ena no papa isi abrante bi o coordinator akwabua wo kan bi na abrante na kan bi ade a chen no akotwa nto ato no so agona police station say abrante ni say ni sika fin ni sika kankan na police ni bi owusu no abeche akwabua ni ade akwabua kokota no patututu ni aremand akwabua 1 month abehye prisons yani e fa lawyers manko yi akwabua ena no so abraka so kra kurum eno so saa wase abrante bia di natem na no so ama police akwachi abrante ni aremand na owia no ono ankasa sa fa kire se munko kan kire busu afo so mepa chew ni aba grekens ma himfie ebepa na nankasa buadu achew na omoba ma bede da fo am wadi o matemu a na nya nkwaso mu a wei ade we yede democracy eno na mema sorry se sabio anya hwe no constituency ne wa bakosem kwame wo bai ba ye eye mebisin kansa buadu as wonu na edi MP no na ne ba no kura de ogina na nem keke kwame wo de oye central ni wo kumase a wonim de ekoso wo ye constituency just that it doesn't lie in your mouth to say some of these things constituency ni free baby ana abedru baby first time 1992 mamenka was a constituency evicto usu constituency e hon wo di MP kwame constituency ye owura kwadwompe ni constituency ma me free more pare ne constituency ni ye ka ho asem na wo bi free baby ayi agrekens ma wasi chinchina wo free we amwase 6.3 osu we amwase kwame wo free ho if so bi free baby nkodi ade baby sa na sabi previous wo free we amwase a ede na wodi ade wo nsema anu wo be butu constituency ni so obi a asem aye kan wo rakwadwompe ni frɛ ne sɛ gya na mrantie no enye wase da wo mpene wanyaye na adwen so obeto ballot papers wo no na print ne ballot papers de ba beto na ba na because the party no kasa party ne se mo onto no ndo beto nyina te so edisi on po wasem no hwe na onto aba ma bibisa osema disqualify what disqualify na no abrantie no court o si ya kase kwame wasi ha sa the chairmanship ne de no court de ya yenya no nto last 4 years asem na make you yenya no nto ne nto de aka ni nyina anwie ne atu wi a ya ba chairman na court ni rule ya no aba afi wo munyina to awie wo mo dan wo mani akọ ayi Canada mu dan wo mani apie no ano na nkansa bodu abonani a kire yi si ne so won pagya me wo fa chairman dan school nsa so ye on post chairman ampani ampa pagya dan school nsa e ma me wo fa dan school di chairman for 4 years wa bra ya nto so aba na me se da bi se me ja papa ma said your year last 4 years ampa wo de ko MPP for agi tuma ya mo akire o no mo nim de wo de year chairman mankona sa chairman ya would disqualify no or court na court say bibi nti am so delay ni ho anwan 25,000 ma court no wonya court bailiff wonya court administrator this year nso oba so oba pre chairman bi na kan sa boadu te veteran so pro ne fugum kwasi boadu pro ne fugum sa so wa disqualify no adan ya or court ka so 25,000 ma court no antua am say am a review committee national setting ayi lawyer Shadrack lawyer ayi Adumapia
any woman maka wo so omo ye no say na this is not grounded in law. What's it there be the one report to come there be MPP letterhead so to anyintum jabrantia ne man o mane nye bi timi hwe din nam simi ja papa yi no ye de wo ye no a emwa etiampani ampa yakọ court yakọji interim injunction and ya file interlocutory injunction as serving on the party motion of notice na ne be hear the case on the 9th before the 12 no and yes ye nyina no yenko ma party no steering committee mu nyina mo kan bi chema mute sign krata say if just a chere is for monsam no de da court papa no ne ho anwan ne yam o ma anta appearance ma party no so anta appearance enti munyai ne edi court asem no ya babeto oh nana kwasi boadu o ya me ba no so wompene da o be me ato national report baye Mamponten MC former MC Opoku Agyeman tworo krata ma eye isi ho say isi national no ye ne internal reorganization wasi yenyai abanoto no obeba no oba behwe ni later isi ni so na akwasi boadu so ontuntu obeto police Penyah ho ye frɛ no wo supoku wo ye frakadam police mi hu bi wiasada na dentia na ye yakɔje court injunction police me be Sunday wo 2 weeks before ye the court injunction ne party ni release nyina Sunday na me frɛ wo se commander ade no om so mo be ye na ye illegality nti wo gitumu a enye yie kwame mia me se simu pampan na ade na yesi ye beto wo ho yesi ye beto ntanod ma se ade chi na nkansa bodu da so da ye no ye o se da bi ye nkɔto na gona community center wo hwe ana katachie be fa community center o so go yo so ye nkɔto ni wiamu ase chese wa ye no kanka bi o obia ntimi nya kwasi bodu hwe wo constituency ni ana me de court injunction abrewu police wo se dia me de send wo social media ndia wo mpe no me de hard copy abrewu afia de hard copy ba no otiti ni tirim we no de ye hunu bi o social media na say ye fa social media nya na me say hunu bi social media me am de bi asend no na say hard copy na wo pa hard copy nso me de abaje ti me hwe ye na che say still no wa police in the wa tom from Agona to Mampong wo bia na nkansa bodu kasa final am say there be fundamental human right there aye kura court nkrata yampene ma obi mu court no animtia ne mu na animtia chena ni aboa ho asie na no tachimanfo issue esi ye report we ba ye ka say police for kwa denka mo ko police station yemfa tuo nko of course abato yemfa tuo nko hobio afa no omaboa mo asie di trek 47 mi hu enka asem sia ne free reinforcement obi ama ye hwe ye druwa police for ndi tuo ni acheme mrantie ni bi ne de etuo ebrim wo mo ama ebimfi abubu per x-ray report afa me ye na mrantie ni bi cover me say wo mo di me movie na me ntimi nwane we dey say nya de be hwehwehwe me say movie back say o mo aye bo o mo ne ye ba baji o mo oh na ya sa ko me mrantie nso mo nya me wo mo ye no mo sa mo ame de me ko akiri kakra to mo de me ko akiri kakra de mo ya say police ni bi friend Tijani ne ha iguni ha Tijani o Mampong and I know about hospital say under you police one no one say abehwe me so ho na no odwesi mankan me do na me Tijani de o ye no de enkosi hwe a distraction. I will not be distracted by your actions. Tijani ba ye was here. I will shoot you. Police, no. Me do nyame. I will shoot you. How do you me papa? Na me mama ran train ko nchen se. Wo be shoot you a. Say me no ka say manu be sie na one platform with etuo no sa. O shoot bo form. Oh, I tell you. Obi odim Tijani bi omusa no. Me come confront no hospital. Etuo ya no na police fo aka no so be mu ame. No mo de me call car ho say me mfro car no. And a pick up bina. And no pick up no. Na me say offense no me fan fro car no any there. You be say emra ne say wo chi obi a. They had on be foul. Aha. Well, for hire. O chi obi a reading the right. E kire no. Say ye gina wa me busa wo de anti na mo chi me na tuo ma pempem tuo abena. Tuo na chi no. Aye. It a bo pempem. Second one so your friend no say shark say na ya tworo ne ha na esquache. No mo ya say friend shark. No no so di tuo na handcuff. Atwa me tini ho sa. Na so mo sha say so mo bo me. Ne ye hwe me akama. Say de na wo sere me. Oh adai. Is your boy. No mo ye no mo tam me share. Pick up him.
no more time masha pick up last trobia me je no eno na me kai pa na tijani ne sa boss asutro When it tell. oh na hwe ya na me sere wo ade ni because asutro ne lande very well na lande na me sha ase me sere ze wonim de wo ye say ye movie yen anopa no na 2 police cars me ne mrantre ne miensa hwi ne aye region na ne nkasa nto aso eno beti si Prophet Rojah come show de ba ye no etnebu fa question say ense na prophet kan ye no. What is your take on it? We are in Semwa, Afrifa, a kind. Commission be baba foul, who said he be see a betcha bro, any idea. Prophet Rojah. You want Odiaba, Mintia, Prophet Rojah, Meba, Mintia. 2028, ni picture, Ebeba Barrot Pipaso. Obeba be pre MP. Na okone dan animono, ononi ye David, and oni Goliath teko akoko. Okatakyie Afrifa asem na America. Minim se Okatakyie Afrifa nya obi aka asem a wagidie. Na no de opa wontena ase. Na ofa nyansa asem atutu nyamesem we ameba beka ho. Efuna akonwa wo bro no ne mpotamu a ofiri. Na de omni yese oyi ni ti a ni ti mupo ne se obeko okon na wagye ne manfo. Ti asem ni yo. Ede wo mafiri nkwaso mu menka ne sa. Na okon na eda nanim ne nye MP kon. Esan se okon na edikan na obeko edin beko akobura parliament house obeko okon atosumi no de besa de na ko the same house obeko de atosumi yensa de beko the same house de atosun na obefura konwa bi na sa konwa na eda brante ya America na wasi manimo no bonwuma e bata wona so chen abrosan wan hwe na didiem ni nsu no mu yia hwe ene date yesa osofo ene 24th enra ya 23rd yakoye chimienu ebeba binya 21st on the 21st of this month abranti na nishu ade hunu mu de American sa na tie oso da ye wo pani bi ma na ka kire ne se ahiniye we da wanim na ahiniye na da wanim no no ti na ni ne onim se ye hunamu ahiniye bara ahiniye na da wanim no ye de ade a enwo be ka wa no abosome miensa ansa na ye de wa tena ahiniye ne so 3 months to say 2028 yanko 27 no ti o nti an record because me be say me no ye video na da wo na wiase nyina hu na da ache wo ekofa aba no afrem ya tena na obisa abrante ni be yi ni ti ni picture say be da ballot paper so ye beto aba de ni picture urada kam aba na ye to na eye David ani Goliath na sa abrante be kwa akopre okokopre nkunimdie na di anemudi omni ye say nkunimdie na ye ne dia 3 months to enkunimdie no nyame anka no hono anhwe na didie mu yia yetigana ha obitually eda homa no. Okay, enti otisanse wo ankasa mamisa, do you believe in prophecies? Oh, I'm say Prophet Rojah asem no kan no me won say o kan so say menye eye enkomhye ni semuni tell me bisa osara na no kure ne senya sa na tie na me bu ne so ye sofo na me bu ne so ye difo nso na no kure se won say me ne odifo bi kontokwa na ye wode na di sem ni hwehwura adasan no na mempe na nyese menye di semuni menye di semuni de enti na menye di semuni meji dipa na mpani ampa so nsem no kan ye no ene me nsem nyina si su pepepe efri se na nan kan sa bodu tiwe me na me wo no in fact se kura me hwe no nya me boy me na me ka amamfo na ntiase ye ka amamra ni amane enye normal sere huni na wono no wokase wo yotumfo wofa na da bia wo de bone otumfo wofa na eba no na na afia se wa kobia mpem ni nuanom no otoso sei onka ho na de ntie bia ba fra hu otumfo wofa ene se ebia wo ye yukuni ni aka kure na anu nso akodi nkomo bi basa se na menye yukuni na no kura de meba ho na wono no wayese so e wo bible mu if se so no nyankopon na di Israel fo hye ne nsa sa memman ni ehwe omo so sika me de bia kan ho se de odi bia kan na nkan se bodo ho no ye nyina wodi bia mawo na fedru ba bia na so no nioma wodi ye Israel fo no bibi basa wo bu Israel fo se de na nkan se bodo Nebukadnezar sam no a ana nyankopon ye se ne sam won ko eye Jesifie no oduru Jesifia se be ya bo se me jinkom shedi no menim bible mpa wo tika kraka ze menim bible me wo se wo preach kwame no wokas won ko Jesifie no ko Jesifia ne mana kasifo na wom no omadi ye nya no no ohwe
wo hia de wono te eye sere so ni ade no no de na kwohye na ni monyama maso ahunu se me ni nyame a me de wo esi ho se hwa agona hwewia moasefo so as a year member of parliament papa any patron eti say ye a Prophet Rojah hunu sa mpaniampa no ekon bi a meyi miti no eye na na che se wo ye edifo no a no kure ede wo manum no ebi no nyasa menye komhye di papa okay Matthias here na ade na wote sa asemu we say no ebi one for phone cram friend no am friend Prophet Rojah and say bia papa and how the prophet Matthias what can say so what is the solution no kure ne say na ye hwe mani isi ni gise esi je e gise hwe me no no yi say ya hwe wi dia say esi ba no kure ne say me reach out that's right me ne ni bedi nkomo na ejade o akiri bia me wo se second one bi zo on that like crowd they leave it to me brother be handle hona ma obeta tire wa adwene e dia ma me e wo comment section hi Penyah Block Media agra